Abusuan the Gyiminology professor. Winnim yansa ka be hu so wagim. We start a serious fight with Papa Shee. Akosua Serwaa. Any team legal wife. I'm on him Benz. Eso eke bi eka ho. Aha Penyah block media. Meso I say need you. Obe like video no that my brother subscribe button so click notification connect please update number chira wa dwen da ma me e wo comment section meso ba so a no ase for so anya bia hwe so me ka chira wo say maami Akosua Serwaa oba Ghana oba ha no last week Friday anwumre no time say so oba be Kotoka International Airport am omuko hia no kwai any ade Emma from there no Saturday na say Accra ho no ye thank you tour o meet nipa ni big visiting nipa ni bia say o believe say o mu support na o call ekwachiachia wo mu any ade Emma de chin Sunday no oba Kumase na Kumase ho no it was more or less as a fanfare me ka kire o say onipa ukuna wo kunani a ukuna wo ayi kura wantima mabi bibi ntini wantima mabi anka fe no wa banka ayare ho ni ade no but otika so ani a print bibi ama no ana wo him as banner minimum de kodi ade say eye marriage set dey say eye you know congratulations bibi dey I don't know but otika so ana him only Papa Shee Papa Shee azebo only Papa Shee him no akwatena ka mu na wo twi kunani a wo kuna wo foforo ye ni kura no aye na ye bibibi anka wo nsunu mu tie wani abere wani tutu aka wo nsem busua ne wo according to you say busua ne wo ko ho wo kuna busua ne wo ko ho anka wani abere no it was more or less as a campaign ground enije momome aye fanfare Emma adu be ye dadwa on the internet Emma dey chi Monday no ne lawyers ebe kire mu die nti a maami Akosua Serwaa owa Ghana ha mu kire se oba Ghana ha purposely for holidays ma ede ne ma ne ba de botai ode ba ne se oba holidays oba fie asanko nti oba na just o se amanye bi also ye was in Ghana no also koto o lawyer wa ha oba also besra me Senkra tebu ha yebeshumani ashim afuto bi a media free no in terms of facts. I'm so legal advise them when I'm some diamond. And that is exactly what she came to do. but enipa oba here for holidays no ade chi Monday na woduru Kumase Court of Appeal eko make appeal to judgment na her lordship justice during the attachment by on 28th November 2025 and wo kire mu say maami Akosua Serwaa yere sa na odobro ni so yere do or court of appeal ako make appeal against that ruling enipa oba yes obedi holidays wo do court of appeal obedi holidays ni kuna yi wantima me according to lawyers no oba bedi holidays meaning say no obetima ba Ghana but wa ama oba bedi holidays ako but nipa obedi holidays no ba ye no wo do court of appeal ema emu na sa ba ye say aside appeal no through the corridors of gossip it was alleged say opiemu Kumase High Court hono mobiem eko file bibi e friend no letters of administration letters of administration na me kire wo say se obi wu na wanya will for the japade a wa woye ne ba ana na yere wonne tena asetra pemu ba obra no obetuma ko file letters of administration na eno no aboa amonya ownership of the bakuna japade when a person die intestate. There's an intestate means dying without making a will. Is obi wu sa kwan so a na yere a wo ben no a wi ase nyanim so na one na tie ni diem odomu ena ebo bra obetuma court akoje akofale letters of administration na all the abeye Emma me catch us say no Kumase High Court no allegedly Kumase High Court etu ne twene say there be nas one kan enya adwuma because the whole over yintim say number anya will or well because enipa lawyer e wo bibia de ntima say wa anya will or ye will eti no allegedly Kumase High Court enya na Emma no bro a video on that ebro twins na anybody be kura ebuafu na this issue no ana Gyiminology professor okwa TikToker there's a certain fine gentleman on the social media handles Gyiminology What Gyimi nti me ka kire na ye oya. Winnim yansa ka be hu so wagim. Gyiminology also no be mo bia ja Gyimi no Ghana ha no bia nsu anyansa na enya Gyimi no this man we Edna number 2 asem no mu na so da no 2 in fact oblate Papa Shee ka se Papa Shee se be onya damfo pa na obi anhwe ye ana nkonya adamfo ne se so e de Papa Shee Enno me ka asem bi na me say atimu bi hwan no adamfo.
you are see wa bra boy nyina no obetumi akọ anim eye nipa a woni susu nsem ho ti se wan nya nipa papa wa bra bom na sa nipa na ti se somro ana wa ti se nkrampan palasite tree a emwo ma onko anim nende ya nan ka me mpeni sa but na meyi nipa ba ku bi na me de na gina o se case study a oni papa Shee ti ha no bian fa na brabo enya disua senka ma ka se papa Shee bie na no ka se na lumba ya na dan for abodua no onane because minim kwanya no faso ene lumba wa dan for senka wo yo bia wo ye kodjofo sua dan for enka dwen wo se ko tiri mu se wo gina wa dan for na nem wo siesie na chi me kan sem bi na okọ ndafidie kase no so a wo batin sem a me kan nyina ti ya bobodi na ko no eni say enka kodjofo su free mu yi no free ma no mienu wo de yemfa ne se na wonim odobroni kura ana afi obi atia wo na so se na one ne di agoro ana apese o siesi adamfo yachi ka ofema yi mienu ka se wo a woni no no ana odobroni no ka se kodjefo sunu wo ye madamfo pa ti se wo firi mu dia me bob modin no magina na nem na mo mienu maka bom na ne ma wo de on be wiase no yetumi menkwara na nya ba bia agina akọ oba se wa side ana wo kotie odobroni ndi suampa se kodjefo su ti ase a ka betumi aye de oyi wonya danfo pa obi anhwe no ni papa Shee amfa danfo utie masemu ebebo awo woni ne fa danfo a wuwu obegu ani wase agise bi onu di nka wugya o fi se wa ya de a obi ana dwen mu do bia hu ni se wonno kodjefo su mana wa dwen ana one ne nam enti me ka kiro se emfa danfo te se papa Shee na omwa enti sa niema we koso ne adamfo bi wa bra bomu a wonwere won koso mu a jai na anya sa wutina mu a ane na best go of Gyiminology e be ka kiro se wonim nyansa nka be hu se wa Gyimi o kan sem we no ana ne Team Legal Wife fo no ebi frɛ no edidi natem on se now Team Legal Wife fo no ho ma me kan sem bi si so e no me kan me sa kan ne nke nim sa nkoda na emu ade nke nim se eye side chick for emu ade because omu they don't respect omu ya nkola ntino side chick ni bia ya akoda they don't respect eti bia wow ye me madam no okoya obedi do atemba. Here is the case here from the camp of the odobro na ye label as team side chick no, they even respect more than the so-called Team Legal Wives. And same here, we've been following their videos. Say the Team Legal Wife for this dini pattern no. Are serious? Omu di atemu as atemi no. As ya head out chula ma omu se omu has on kenkai. Omu di atemu angasa. Mame from penifo. Omu anu ya angasa. Minim de ha omu. And you know, Dumba say we know this so-called Team Legal Wife no. Ameka say mon chiro. They are not fighting for Mama Akosua Serwaa. They are not fighting for her, Debbie. They are not. Omu no. Oma warrior anko yi. Oma mro mu hwase antena bema ho. Oma mro mu hwase anhye bema enkyerɛkyerɛ ase. Oma mro mu hwase ama bema ani wo mu so. Na omu dia hantan ahomaso ne dwe. I know my right for. Enti bema anware wo mu. Jeze oma wale aguguo no. Eno ho frustration. Eno mu da besi olumba so. Enye bibia. Most of the so-called Team Legal Wives, eyoma wale ajija, ehon frustration, eno la best the lumba so. Indirectly, they are fighting their husbands. Indirectly, omo de that lumba adane yastic. They no fighting omo husband, omo ja omo. Hey, me say, I am telling you, indirectly, they are taking advantage of this issue and they are using it to fight their husbands. Omu di atem wankasa. We nim de ha omu. They insult well. Anke nzen kan kura ka team side check for kwa nka omu di atem. Na nka mo mpanimfo mo ye din but mpanimfo ni mom na din kura na atem. Ema omu ba akoko di Gyiminology man yi atem. Ena na oze hwe.
Masa me menya mresa o. Menya mresa. Emo no so abe fire back. awura no a ofra me a wasem a kan ne se mentwe hu mfiri asem num na manhwe yi a mbeso asim so me ka kire say I'm ever ready na bia wonnim nipa no a na woni ne kasa no me nkane na nim yi se obi tu kwan a ya nanka ne nyansa kɔ n'anim kakra se onya mo amafra lupre ne nyina no na monim nyansa nyamo amafra yemhye ne nyina ne bebie wani won sem bi ho na wo ya baba wa anase wo ye oba na otia ware ase a no are very very careful. No, I am very, very careful. Means so senya, means so the American. Ebia, one name minipa by Metro, and you were young come back country. 1996. Our brekum. Because you have program about national repentance. Because Ukuyada, na me kasa Ukuyada, Yawada Nefiada. National repentance no makasa wo Ghana and Krobebre. Na ebrada no ona nia o host me de buy say some kwati encrophobia ba say nsem na wo kan se wo njaye a unya otri ni dim enti ebaya yen call no off na say usura na sa program no so me ye no sofwa mu akon ne sofo na sorimu ewo abrekum nipa na sofo anu oda no ne efe no Augustine nti we kan ezorasimfo nyina be hu asema mekai ana nsi wie se wona usuro dia ma me nkope park bi su nyina na me nkama sem na enye masem pe na awurade na asoma me wo se niema na nkrofo boss waye kuna abra wa mu no wonnim yese wakọ bema fufuro bi nche wantumi ampa bema ne che wansa na ubewu bibu samo nkane na ne de wawa but afedi me kind of practice mo na mu amuti amadwen ya se mu wa hoɔden a mo de kontokwa hunu no obi anim Akosua Serwaa me nim asem na me buso se maami Akosua Serwaa 17 years no tie 17 years no se oni be me bi adada mu amudi na chinyina munya very careful oti Canada na waba ejina airport to say legal team ayinti na maba wunnim Akosua Serwaa the secret wunnim na brabom munim numi e be fan crofo wa sansem we mu ahụ ka uti afutu se ya ne wadwane no akope ba bia tra pepo anu no ayedi oba Serwaa anu ameka me se Akosua Serwaa me busuani a nke me frɛ no na me de na kɔhye ba bi din se maame kura wo bibi ya odia tumi bie tumi nyi mfiri won sam da adia ya odia no osoro ni asase bibi no ma betumi adia afiri won sam but mo yama ensem bia hwe mani afio betwa mo mfia duoso de ka ho mfe nka ho nkyerɛ mi hunu bi da lumba guachi mi hunu bi da mena moje wo lumba guachi mi hunu bi da enti mojiri yesese na lumba penachi enti mi busamo mu amoye dede no Akosua Serwaa na modo no ana lumba wawuo no ana ejama yoroho mbondi mu ni amoye hwe obi awiemfo hwe na mframa bi amfa obi awiemfo a wotie brochire na wokọ yese okobobra hwe na obi ho asempe no wa menya mane niema bi achi wonima de kura wodi achire wodi niema bi achi wonima de kura enti wobehwa team ye de fra brochire ba no akwadwuma oba na bibi anye no okoka de yenka
enti se ye draw liar ya ne ye pese munye disua free de ye kan mu na moyi hatred to nchen hwe so obi tufo ho na wenya botre ntie de wo ka se nipa de cha ko se wa ni no woni lumba bobra ayo ni lumba sem but nima Akosua de se nyampa aye kebi mami kebi amamuo enfie dunsu a lumba free abrochire ba Ghana no oba na brabom oba ni dada oba no aduane ma no enti mo amudi a kire ye ka oba warefo anything ana na mo pa na kure oba warefo ni so di okuta krata. Does it make sense? Muda mumwe no. Na munye mwadwe se mbaba bonte. Ye baba bansem wa mo obeti won mo obeti yansem a ye kan no de agu atai. Ubia o supporting Team Legal Wives wo nyamre na ko gina hwehwe anim wo na hwe wanim din na ka kire wankasa ho se magimi se me so sankasa se me so ade tuna me kasa sensam a emema ka kire ma nyina na omudi so a wo enkasa bi obi ani wo x abrada da dilu mani Akosua Serwaa mo do na so no we are not disputing said they were in love when they were not in love. They were in love. Satan no do aso no. Na so kobo nyum na so nidi be shema. And untimu jina, you are basing your arguments on that phrase in that song. Madam, any papa ni mami amudi sankosa samnechi wo. Come on, remove your thinking cap. Oh. Muntu sa cha Gyiminology na sima pempe muntu free onom. And some man yenya yan kanche ex no mo. When ya uja mi amewu me ni wa na bewu ma wa bibi be yemi time na me oda oba no so na emu aye de ama no kwase akeka saa be keka mama promises saa ba ni nyina na edi so thank God be any exo but now there are a lot of people who are your enemies because some promises am de ma no ambem so they make an what here. So you shouldn't base only your arguments on that phrase. Huh? Adai na mo ha gin sani de bebe sa no. Munya Gyiminology no. Now say there at legal wife. Team legal wife. Team mirror wife. Almost ha man na mo cha bo mo so a. Wan se mu kwa ma so kwa cho mo. Boki ha ta chi ma mo prefie ni cars na ade no. Maba wana bo mu se mu kunu mo no ma yeto. Kama no meno. But you wanna move Jimmy. Ma pota papa. Se mo yale mo fun. Ma potam se Team Legal Wives. Uri ni wo si. Enya fele na mo fele ade na mo sabi eni mo bo ni wodu ya na mo yemfi taduku a. Anka ukunu awu enkofo mu di ukunu achi. Etimi ka kire ukunu se ukunu ye knaman. Sade ya opema ukunu ye knaman. Akosua Serwaa ti asem ni yie. Omo mu di wachi no wo hu do nti no omutimi kasa tia dadurumba se dadurumba ye knaman enti wo yesi ano knaman na nete yo knaman ana na wona nete sadalu se wo na wo awurade yesi etemi bia asem kai hu be bia ye mfanfa wo hu do nti no obitimi ka kire wo Akosua Serwaa ukunu dadurumba se dadurumba ye knaman enti wona knaman tena awo miensa ene krama no omo di ukunu atem so ukunu ye kraman no ene o ma bai se boje so wo chache omo edo mase sister ene de ohun hwio bai beduru ba bi no ana bo se Serwaa mistake nkwa wo dada ukunu dampam wo ntama mesie ukunu ene wo ba ajapade nti wo ba ebe pa ajapade de akọ wo ba be pa ajapade e de akọ nti se ye wo busuani ne ye ne saa nke be ye ode ewubu hwani ne ye ne sa be he mesi me bompa ye se sam ajapade nti a oba ye no ye be kwa bi dade numba ayi mu no nanka wudin emmam da na nya de bi se court so be ebe sa asem a wakan wiyo no obesa ten na no sa abu a ebem se wo na odi bem emfa enti de mu ye nyina de mu ye de hunu kwa enko ba bi a
enko ba bia enu ntina mo bo se ni dia mo ntuma adwene mu kura mo ye ma mo wale a mo ntram kunu ho ene empratwe kura ye twe kura no so ohu se ono obi etu na be ma no oba no hu se ono oba bi tu na mo foforo kan eka ho a ono oba kro no be ko what matna ba bi 17 years 18 years be ukunu akofa oba foforo wantimi antu na mo ukunu wu ye dia wudimri ke be pagya pade se me na be wo se me be yekuna efe be bia ho odwine bibini ho a wonte bibini ase enye me nwanwa enye me nwanwa timu de mo nkoso a Look at that. You see, I don't want to use a certain word. Look at what is going on. Sir, me, sir, obi woni kunu. Na ofi so obi eje. Wo ye kan say oba no. Odobruni. Wo yere no. Bo modian say wo beba out. Mankofo nte wonka. Sir, if truly say woni be ma no ewo awaria mayente wonka na nkofo and bear witness na wo mu say oh this is what is going on Na otika so as o mampania ai oko country fufuro na yasesa police fuo yasesa ye police Germany no say o yes citizen no obetwe nya sa opportunity no unless a country Ghana that is disappointed country and no na ye beso so sa no obi a wukunawu hwebra obo obi a wukunawu hwebra obo then ye nya nkofo say Team Legal Wives yes ema wo mo so wadaje hwe ye tikrom ha dafsu eni dan a se ebi a ye motriti akwala bi ananso oba bi ni ku di ni nya te se wure ya ni ku bu ni nekadi ni ya at least obetumi akoba bi akonya shelter na ye work clinical psychologist wo ho that one betumi ebi a counsel no ni ade we don't have all these things. Enti sa Team Legal Wives and any team odobroni no enti sa sike ya mujiji ya mudi ma Akosua Serwaa ne brempoma a wo mo messy up now look at the amuye. It's life. You can never build your happiness on another person's life. what? Okay. Ni pain. Okay. And go scot free. You can never build your happiness on another person's pain and go scot free. What you say? Inti anka Akosua Serwaa anka ye say otumi sorry na wan sorry no ma wo tietie nsam na ye say lumba no oni na jai but me aya na me believe bibi kakra was asem bia no there is some other truth in asem na wo mo kan because lumba e showcase odobroni e wo Ghana ha Akosua Serwaa where were you Chira wa dwen ma me e wo conversation. I Penyah Block Media.